ያሉ ያ ጾሞ ሰግዶ የዋለው አጅር እንደተጠበቀ ሆኖ ለሱ ግን የዛን አጅር ሙሉውን ይሰጠዋል በማስፈጠሩ ብቻ رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح تفطير الصائم تلك درجة له بسلمنا صومنيا ماسفتر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سلمان الفارسي حديث لمن يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا من علو من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار. صومنيا ياسفتر سو لونجلو يا ماسفتر مهرتا يونلتال كجهنم منز عندي وطا بر يونلتال يلالو وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا. ياسفترو سو اجرو ሳይነክ የሱ ሙሉ አጅር ግን ለሱ ይሰጣል አላህ ለሁለቱም ይሰጣል ምንም አይቸግረው ጌታ ነውና قالوا يا رسول الله ይትልክ አጅር ሲነገራቸው ሰሃቦች እንዴት ልናገኘዋለን ብለው አሰቡና ጠየቁ ኢኮኖሚ የላቸውማ ያ አላህ መልእክተኛ ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم ሁላችን እኮ ጾመኛ የሚያስፈጥርበት ኢኮኖሚ የለውም ይት ያገኛል አላቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን አሉ يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. ይሄን አጅር እኮ አላህ ይሰጠዋል ለማን ነው የሚሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወተት እንኳን በውሃ ደባልቀህ ብታስፈጥር ወይም ተምር ባንዲት ተምር ሰው ብታስፈጥር አለም በባዶ ውሃ እንኳን ሊያስፈጥረ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አጅር ይሰጠዋል አሉ ትልቅ ደረጃ አለው ومن سقى صائما ደግሞም ጾመኛን ያጠጣ ሰው ሊያፈጥር ሲል سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. سبحان الله ጾመኛን በጥሩ ነገር አጠጥቶ ያስፈጠረ يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كان يحود ان يجلي يطጣዋል ያን ሰው ከዛ በኋላ ጥማት አይነካውም حتى يدخل الجنة جنة እስኪገባ ድረስ ይላሉ ማስፈጠር ማብላት ትልቅ ደረጃ አለው በተለይ ደግሞ ማስፈጠር ሁላችን መበራታት አለብን ማብላት ስለምናው ትልቅ ደረጃ አለው فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير ነብያችን صلى الله عليه وسلم صحابዎች ጠይቋቸው ያ አላህ መልእክተኛ የትኛው ኢስላም ክፍል ነው ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው የትኛው ነው በላጭ አሏቸው قال النبي من قالوا تطعم الطعام ምግብ ሰዎችን ልትመግብ ነው ልታበላ ነው وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما في الصحيحين من قالوا ምግብ ለሰዎች ልታበላ ነው ከዛም በኋላ ደግሞ وتقرأ السلام ሰዎችን السلام عليكم ልትነው على من عرفت ومن لم تعرف አወቀውም አላወቀውም ያን ሰው ሙስሊም መስሎ ካየ السلام عليكم ልትለው ያገኘውን السلام عليكم ልትለው እነዚህ ትልቅ ደረጃ አላቸው አሉ በግንባር ቀደምትነት ማንን ጠቀሱ تطعم الطعام ምግብ ልታበላ ነው ትልቅ ደረጃ አለው መመገብ የጀነትም መግቢያ በር እንደሆነ ነብዩ ይናገራሉ يا أيها الناس قالوا نبي صلى الله عليه وسلم مدينة لي سيجابوا عبد الله بن سلام دم يستلالفوا سيجابوا مجمرة يتناقرات حديث يتشنو إلال من قالوا يا أيها الناس إن أنت سوت شيء أفشوا السلام سلامتان أبزو كلنا السلام عليكم أبزو وصيلوا الأرحام زمدنا قتلوا بيت الزمدنا أقواطروا قتلوا وصلوا بالليل والناس نيام سوش دمو ተኝተው እናንተ ተነስታችሁ ለሊት ስገዱ ከዛ አራተኛ ምን ተከሱ وأطعموا الطعام ምግብን አብሉ تدخلوا الجنة بسلام جنة بسلام ትገቡ ዘንድ ኢዘን ማብላት ዲን الاسلام ውስጥ ትልቅ ደረጃ አለው ነገር ግን ሰደቃዎች መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት የተለያየ ደረጃ አላቸው ሁሉም የሰደቃ አይነቶች እኩል አይደሉም አንዱ ካንዱ ይበላለጣሉ انما ናቸው አብረንይ አወለን የመጀመሪያው በላጭ ሰደቃ የሚባለው الصدقة الخفية ደብቀህ የምትሰጠው ሰደቃ ትልቅ ደረጃ አለው በዲን الاسلام لانها اقرب الى الاخلاص ምነው ለአላህ ብቻ ለመሆን የቀረበች ስለሆነ ለብቻ ማንም ሳይምሰጠው ሰደቃ ለአላህ ብቻ ያደረካት ናት በእخلاصህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሻለ ምንዳ ይሰጣልና يقول مولى عز وجل الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ምን ይላል إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي ان انتكو صدقان بقلس بتساتو
فنعما هي ጥሩ ነው መልካም ነገር ነው وإن تخفوها ደግሞ ደብቃችሁ وتؤتوها الفقراء ለምስኪን ብትሰጡት فهو خير لكم ይህ ለእናንተ የተሻለ ነው በግልጽ ከምትሰጡት በግልጽም ብትሰጡት ግን የግድ በግልጽ ሊሰጥ የሚገባ ቦታዎች አሉ መስጂድ እንደማሰራት አንዳንድ ነገሮች በግልጽ የግድ የሚሆናሉ ያም ቢሆን የተሻለ ነው ይላል ደብቆ መስጠት ትልቅ ደረጃ አለው أفضل الصدقة ከሚባሉት ዝርዝር ገብቷል ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها لذلك ነው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ደብቀው ሰደቃ የሚሰጡ ሰዎችን ያሞገሷቸው ሰሪዎችንም ያዳነቋቸው እቺ ሰደቀተል ሲር ተደብቀ መስጠት ሰደቃ ትልቅ ምንዳካ አላህ ዘንድ ታስገኛለች كما في صحيح الترغيب يقول عليه الصلاة والسلام نبياتش من يالو إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى تدبك عم صدقة يا الله سبحانه وتعالى قد تطفئ تعطفوا للجلالو أنت وانجل سرت الله للتسقط وتشلال صدقة واجن تعطفوا للجلالو صدقة السر تلك درجات لذانو قدمت سلفوش تلك تكرة يسدو تدبكوا صدقة بمستثلي زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين مالت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ولدوا فاطمة من علي رضي الله عنه داروت كعلينا كفاطمة ما نوتو حسننا حسين وتو كحسين ما نوتا زين العابدين علي بن الحسين بآيات سنين تراد زين العابدين تدبكوا صدقة بمستثي تاوقوا نبروا تلك هبتام الله رقواتشو نبر فكان إذا جن الليل يحمل أكياس الدقيق على ظهره ويخرج بها في عتمات الليل والناس نيام دوكيتوچن بجونيا سرنا لليت تشكموا صوتنيتو يالا نسو اغريتو يزورات نبره وكان يطوف بها احياء المدينه ليتصدق على الفقراء كتموان بلليت بچلمو دوكيت تشكموا يملالسو نبر بيمسكينو بيت يهدو برو لا ياسقمطولتال چلمانو كالله وجه ليالامياچو يلمنا وكانت جماعة كثيرة من أهل المدينة بزو مدينة نواري هزبوش تعيش وهي لا تدري من أين يأتيها رزقها رغدا أبزاني مدينة نواريوش رزقاتشو ما عندما يلقساتشو هاكو بتشا بيطواتو بيمالدو دوكيت براتشو لي بجونية تصرى غنيالو الساتشو نيزورو ميادلوت فلما مات زين العابدين زين العابدين سيموتو فقد هؤلاء ما كان يأتيهم من رزق فعرفوا مستره يا هل ميمت الله رزق تقرته يعني مساتشو بموتاتشو እንደሆነ ስለታወቀ ማን ይሄን ሪዝቅ ያዛዛረ ያድለው እንደሆነ ህዝብ አወቀ እሳቸው ሲሞቱ ያ ሪዝቅ ተቋረጠባቸው ለካሳቸው ነው የሚያመጡልን አሉ ህዝቦቹ ولما وضع زين العابدين على المغتسل زين العابدين جنازاቸው ለእጥበት ሲቀርብ نظر غاسله አጣቢያቸው ተመለከተ ገላቸው ላይ فوجدوا في ظهره اثار سواد فقالوا ما هذا تقر ነገር ጀርባቸው ላይ አዩ ይህ ነገር ምንድነው ብለው ጠየቁ فقيل لهم من አላቸው ህዝቡ انه من آثار حمل اكياس الدقيق على 100 بيت في المدينة فقدت عائلها بفقده سبحان الله يا አጣቢ ጠየቀ ይህ ጀርባው ላይ ያለ ጥቁር ነገር ይተቆረ እንደሚሸከም ሰው ምንድነው ሲባል በሌሊት ያን ትኩስ ዶቄት ተሸክመው ከመቶ በላይ ላሉ ምስኪን ቤቶች እየወሰዱ በየማታው የሚያድሉበት የዛ አثር ነው የዛ ቅሪት ነው ተባሉ ዘይኑል ዓቢዲን رضي الله عنه እንዲህ ነበሩ ቀደምት ሰለፎቻችን ለሰደቃ ትልቅ ቦታ ይሰጡት በተለይ ተደብቆ ለመስጠት ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ማንም ሳይ የምትሰጠው ነው በግልጽ የግድ ከሆነ ብትሰጠው فنعما هي ጥሩ ነው ይሄም ثانيا ሁለተኛው በላጭ ሰደቃ የሚባሉት الصدقه في حال الصحه አንተ በጤንነትህ ደህና ያለህ የምትሰጠው ሰደቃን የሚስተካከሉ የለም አፍ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صحيح ቡኻሪና ሙስሊም የተዘገበ ሐዲስ ነው የሚላሉ افضل الصدقه በላጩ ሰደቃ ان تصدق وانت صحيح شحيح አንተ ጤነኛ ሆነህና ሸሂህ እየሳሳህለት ለዛብር የምትሰጠው ሰደቃ ነው በላጩ ተአመሉ الغنى ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ወخشى الفقر ደግሞ በመስጠትህ ድህነትን እየፈራ የምትሰጠው ሰደቃ በጤንነትህ ሞት አፋፍ ላይ ሳትደርስ የምትሰጠው ሰደቃ በላጭ ነው ይላሉ ከዛም ነብዩ ምን ብለው አስተነቀቁ ولا تهمل አታዘገየው حتى اذا بلغت الحلقوم
روح غرورو يدرسچ غزي يعني يتم هجا እንደሌለ ስታቅ قلت لفلان كذا ይሄን ሀቅ ለእንትና ስጡልኝ ولفلان كذا ይሄን ድርሻ ደግሞ ለዚህ ስጡልን አትበል አላ وقد كان لفلان كذا ለነገሌ እኮ ኦሬዲ ሆኗል አንዴ ሆኗል የሚወርሰው የሚከፋፈለው አላህ ያስቀመጠው ሸሪዓ አለ በዛ ውስጥ ገብታ ዘባርቅ እዚህ ደረጃ ሳትደርስ صدق ይላሉ ስለዚህ በላጩ ሰደቃ ሞት ላይ ሳትደርስ ሀብታም የመሆን ተስፋ ያለ ድህነትን ይፈራ እዚህ ሜዳ ላይ ሆነ የምትሰጠው ሰደቃ ሚሃል የለም አፍضل الصدقه ውስጥ ገብቷል ثالثا ሶስተኛው الصدقه مع القله والحاجه አንተ በጣም እየፈለከው በጣም ትንሽ ኢኮኖሚ ያለ የምትሰደቀው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም كما رواه ابو داود يقول النبي عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ افضل الصدقه በላጩ ሰደቃ جهد المقل የትንሽ ሰው ተበራክቶ ሲሰጥ ነው وابدا بمن تعول جهد المقل ሙቂል ትንሽ ያለው ሰው ጀሃድ አድርጎ ታግሎ የሚሰጠውን ሰደቃ ሚሃል የለም ይላሉ وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام በጣም የሚገርም ሐዲስ ላይ ነብዩ ምን አሉ سبق درهم 100,000 درهم አንዲት ድርሃም አንዲት ብር ብለን እንውሰደው አንዲት ብር 100,000 ብርን እኮ በለጠች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ይሄ የሂሳብ ቀመር አልገባቸውምና ወቃሉ كيف እንዴት የአላህ መልእክተኛ አሉ قال كان لرجل درهمان تصدق باحدهما عند سوق ሁለት ብር ነበረችው አንዷን ሰደቃ ሰጠን አንዷን ለራሱ አስቀራ وانطلق رجل الى عرض ماله عند ሀብታም ደግሞ ወደ ተከመረው ሀብቱ ብዙ ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ደግሞ ወደ ዘሃደና فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها 100,000 ብር አወጣና ሰደቃ ሰጠው የዚህ አንድ ብር የሰጠው ሰው ይበልጣል አሉ رواه النسائي كما في صحيح الجامع سبحان الله አንተ ትንሽ ብር ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ ብዙ ብር ኑሮት ከሚሰጠው ሰው የተሻለ አጅር አለ ስለዚህ አፍضل الصدقه جهد المقل ትንሽ ኑሮ የምትሰጠው ሰደቃ የሚስተካከለው የለም ስለዚህ ኢኮኖሚ ትንሽ ነው አይደለም በላጭ ነው ያንተ ሰደቃ ባለች ኢኮኖሚ ለዳህዎች አካፍል رابعا አራተኛ الصدقه على الزوجات والاولاد لبالبيته للجوج متسطو صدقانو كما في الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام الرجل عند سوال نبياتين اذا انفق نفقه على اهله يحتسبها كانت له صدقه عند سوكو لبيت سو بميسطو يبيت وجو لي يحتسبها كالله من داغنيبتالو بلو كاسبه ከተመኘ ይሄ ነገር ለሱ ሰደቃ ይሆንለታል በላጭ ሰደቃ ነው كما في صحيح مسلم ላይ በተዘገበው ሐዲስ يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ افضل الدنانير በላጭ ሳንቲሞች እኮ ዲናር ينفقه الرجل على عياله በላጭ ገንዘብ ማለት አንድ ሰው ከምስኪን ይልቅ መስጂድ ከማሰራት ይልቅ ለቤተሰቡ የሚሰጠው ሳንቲ ነው ቤተሰብ ችግር ላይ ሊሆን ይችላል ያም እርዳት ቤተዘመዶችህንም እንደዚህ ነው خامسا አምስተኛው ደግሞ በላጭ ሰደቃ ከሚባሉት ውስጥ الصدقه على القريب لقرب زمدوች የሚሰጥ ሰደቃ ነው يقول عليه الصلاه والسلام كما رواه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه በዚህ ሐዲስ ላይ ነብያችን ምን ይላሉ الصدقه على المسكين صدقه ለአንድ ምስኪን የምትሰጠው ሰደቃ እኮ እንዳንድ ሰደቃ ይጻፍልሃል وهي على ذي الرحم اثنتان ለቅርብ ዘመድ ግን የምትሰጠው ሰደቃ እንደ ሁለት ይጻፍልሃል ሁለት ምን እንዳያስገኛል ሰደቃቱን ወሲለቱን አንድ ለምስኪኑ እንደሰጠው የሰደቃ አጅር ለቅርብ ዘመድ ሰጥ ይያዝልሃል ሁለት ደግሞ ወሲለቱን ሲለተ ረሂም ቀጥልሃል ሁለት አጅር አለ ስለዚህ የሚበልጠው ለምስኪን ከመስጠት ምስኪን ለሆነ ለቅርብ ዘመድ መስጠት ነው የዝምድና አጅር ታገኛለህ የሰደቃውንም አጅር ታገኛለህ አቡ ጠልሐን ብንመለከት ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ታላቅ ሰሃቢ ነው ከአንሳር ጎሳዎች ውስጥ ሀብታሙ የሚባሉት ሰሃባ ናቸው አቡ ጠልሐ መስጂዱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ፊት ለፊት አንድ ትልቅ ማሳ አላቸው ይህ ማሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ እየገቡ ጣም የሚያምር የሚያጓጓ እሱንም ልቡን ያሸነፈው የማረከው ትልቅ ማሳ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየገቡ ውሃ የሚጠጡበትም ጉድጓድ አለው ከዛም
راوي الحديث أنس رضي الله عنه ملال فلما نزلت هذه الآية اتشان كزدنا وردت الله سبحانه وتعالى من إلى الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو يطرون نجر من داوم جنة لن تنالوا أتاقنيتم حتى تنفقوا مما تحبون كم تودت نجر اسكال ستأتشو درس ميلو آيات سيورد قاموا أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم متانا فقال يا رسول الله أنت يا الله ملكتنا إن الله يقول في كتابه الله سبحانه وتعالى قرآن لين نزيلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن أنتكو جنة ويملكم وتيتنا تاقنيوم كم تودت نجر اسكال ستأتشو إلال وإن حب أموالي لي كان يزن روات أميت وردو جنزب إيه مسجد في تلفت يالو تلقوا مع سينو نبرتينو وإنها صدقة لله ይሄ ንብረቴ እንዳለ ለአላህ ሰደቃ ይሆንልኝ በጣም ወደው ስለሆነ አላህ ደግሞ ተወዱትን ካልሰጣችሁ ጀነትን አታገኙም ብሏል ስለዚህ ለአላህ ሰደቃ ይሆንልኝ አርጁ ቢርሃ ወذخرها عند الله እኔ የዝችን የሰደቃው ምንዳ ጥሩ ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እፈልጋለሁና فضعها يا رسول الله حيث شئت انت الله መልእክተኛ እፈልክበት ቦታ አስቀምጠው ለፈለከው ነገር አውለው አላቸው አቡ ጠልሃ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تكلمونا من قالوا بخم بخ مال رابح بخم بخ ما في بعربية قد عجب እንደማለት ነው እንዴት ትርፋማ ገንዘብ አቡ ጠልሃውን ሰጠሃሉት وقد سمعت ما قلت فيها بما ሰው ጉዳይ ላይ ያልከውን ሰምቻለሁ اني ارى ان تجعلها في الاقربين ነብይ صلى الله عليه وسلم قالوا እኔ ግን ለዘመዶች ብትሰጠው ይታየኛል አሉት ለቅርብ ዘመዶች አከፋፍለው እኔ ለሌላ ሰው ከማከፋፈለው ላንተ በላጭ ሰደቃ ለቅርብ ዘመድ መስጠት ስለሆነ ለነሱ አድርገው አሉት فقال ابو طلحه من على افعل يا رسول الله انت يا الله ملكتني ያዘዛችሁን አረጋለሁ አለና فقسمها ابو طلحه في اقاربه وابن عمه رواه البخاري ومسلم ابو طلحه ለቅርብ ዘመዶቹ ላጎቶቹ ልጆች ወጣና ይሄን ብር አከፋፈለው رضي الله عن ابي طلحه الله يوددو ابو طلحان ስለዚህ ለቅርብ ዘመድ የሚሰጥ ሰደቃ ደረጃው ትልቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ብር አምጣው ለፊ ሰቢልላህ ብለዋለሁ አምጣው ለሌላ ምስኪን ይሰጣል አሉም በል ለቅርብ ዘመዶቻቸው አድርገው ሱብሃንአላህ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ ይህ ለአቡ ጠልሃ የመከሩትን ሐሳብ ሲያጠናክሩ ምን ይላሉ አፍضل الصدقه በላጩ ሰደቃ ሰደቀቱን على ذي الرحيم ለቅርብ ዘመድህ የምትሰጠው ሰደቃ ነው ይላሉ سادسا سدستنياو كبلاج صدقاوች ውስጥ الصدقه الجاريه ሚጎራበቴ ሆነ ለወደፊት ከሞትክ በኋላ የሚደርስ የሆነን ሰደቃ መስጠት ነው يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ اذا مات الانسان የሰው ልጅ ሲሞት انقطع عمله الا من ثلاث ስራው ሁላ ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ሲቀር صدقه جاريه ድንገት ትቶት የሄደው ሰደቃ ጃሪያ ካለ ሚከተለው ቀብር ላይ የሚጎራበተው ካለ አው ዒልሙን ينتفع به ወይም ሰዎች የሚጠቀሙበት ዒልም አስተምሮ ሄዶ ከሆነ አው ወለዱን صالحun يدعو له ወይም ደግ ልጅ ለሱ ዱዓ የሚያደርግለት ልጅ ትቶ ሄዶ ከሆነ ይህ ሰው ከሞት በኋላ ከሚከተሉት ስራዎች እነዚህ ናቸው ይላሉ رواه مسلم ስለዚህ ሰደቀቱል ጃሪያ ማብዛት አለብን ኛን ከሞትም በኋላ የሚከተለን አጅሮችን መጃላቱ ሰደቀቱል ጃሪያ ሰፊ ነው ሰፊ መስክ አለው ይሄ ከሞት በኋላ የሚከተልን አጅርን ዱንያ ላይ ተተነው ምንሄድበት ማለት ነው አንደኛ ሰቅዩል ማኢ ወሐፍሩል አባር አካባቢው ያለን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዶችን መቆፈር ለሰዎች ውሃን ማጠጣት ይህ ሰደቃ ከሞትክ በኋላ አጅሩ ወደ አንተ ይመጣልሃል ያ ሰው ያን ውሃ በተጠቀመበት ሁሌ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء بلاجو صدقة سوتشن وها ما تتعتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ስለዚህ ሰዎችን የውሃ ችግር መፍታት ጉድጓዱ መቆፈር የመስጂድ ቧንቧ ማስገባት ይህ ከሞትክ በኋላ የሚከተል ሰደቃ ነው በላጭ ሰደቃ ነው ይሄ ቢናኡ المسجد ሁለተኛው መስጂዶች መገንባት كما في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ من بنى مسجدا يبتغي بها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى ፊትን ውዴታን ፈልጎ መስጂድ የሰራ ሰው بنى الله له بيتا في الجنه الله سبحانه وتعالى جنة بيت يسر سبحان الله وفي حديث آخر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي
منالو من حفر بئماء وها غدغادو هكو يقفر للصوت يوها قربوت يقربه يشرب منه كبد حار يتطمع انجت هود ይሄን ነገር አይጠጣውም من جن ولا انس كجنم ይሁን كسوم ይሁን ولا طائر كأوافاتم ይሁን ገብተው ከተጡት إلا أجره الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بزيه ملكو أجر يسطو بيهون انجي ومن بنى مسجدا كمفحص قطرة أو أسفل